go applyela police clearance certificate ba batla dipampiri tse 4. Ya ntlha ke application form ya ko police station, ba batla 160 ranta e patelwang ABSA ka EFT. Proof of payment e tsamaya le formo e. Ba batla formo ya mapodisi mo go tladiwa ke lepodisi, menwana e tsenafa. Ba batla formo ya application ya di-fingerprint, proof of payment le ID e certifielweng. Ke a leboga. Molelo fologa thaba downhill. Angela wa tsamaya. M. Wawa. Tlayaf. Ehe, fologile steps o botlhale.